Kuringana na aikari a mwena uyu, mitwira irari na kibikibi irahofanirio thutha wa kunyitikana na mitungi ya gasi iria iramarayite nduka-ini imwe mwena ucio. Aikari magikuruhania ekwirwo acio na gikundi kimwe kiria gikoretwo gikimagagia kwa ihinda, makiuga thengia ya kuhura riboti borithi gutire ikinya moyaga kunyita ekwirwo acio. Na tukorwo na guoya tutingiaga guoya tondu riri niramenya riu nginya muthenya tutire na security merega guka na haha kianda makaiya supermarket-ini na ni muthenya. OCPD wa Kandara Wilson Kosgei niekirite uhoro uyu mukonde akiuria mwingi ndugacoke kuoya watho moko-ini maguo. Iko cylinders gas mbili itolewa kwa duka ipelekewe customer, na kwa sababu pikipiki haikuwa hapo karibu wakati huo, mwenyewe akasubiri pikipiki ikuje ichukue ili ipelekee customer. Lakini wakati alikuwa anafanya shughuli zake, hawa wezi walichukua ile mali na wakachukua pikipiki ambayo walikuwa wameweka mahali, basi wakaelekea kwa hii barabara. Baada ya kutenda hiyo makosa ya wizi, wakaelekea huko Kabati. Mĩĩrĩ ya erĩ acio iratwarirwo mocarĩ-inĩ ya Thika. Ngĩribotera Kameme TV, Ngetwo Waithira wa Kĩhara.